ngalah boten kula kasih tua Kak Emas. Biasana sing muda Kak Emas paringis sepon benare Kak Emas. Setua perak bila sebulan ngisi tua perak keluarga boten kula Kak Emas. Cocok ing lautan. Kak Dinto Kak Emas muncet andi lake orang pejabat Kak Emas otabo orato Kak Emas. Siang kurang siang malam kurang malam Kak Emas kerong boten kalau dak panjenengan Kak Emas cedak ing lautan Kak Emas panika Rorowati Kak Emas Kak Emas panika Rorowati Kak
emas saja. Paraja dulu kampian Kak Emas. Kasar pejam.
Dek Mas Norowati. Dalam Kak Mas. Milana Dek Mas pesan bulan apa Dek ketika Dek Mas Norowati? Sebelum bulan kali itu lengser, otak bayangkan Perdana Menteri Katon Palembang Norowati. Badan apa tika rempok Dek bulan Dek Mas Norowati? Mulai kocak tarik tanah tika sewak-wakan. Mulai haliko andi seku macam pikiran. Keangkui mapunga badan tika Dek Mas Norowati. Kak Mas. Cuma setong boten kola epen tak ada panjenengan. Napa Dek Mas Norowati? Bermakuna akal Kak Mas, sanosa boten kola sing udah Kak Mas. Papangkian si bakal datang Kak Mas. Bini setua dari Kak Mas sejain lautan Putri Kembang. Saya bisa keluar Kak Mas, saya bisa pesa Kak Mas. Tak ridak boten kola sanosa sing udah Kak Mas. Keniko sudah dikorosa di Norowati. Leres Kak Mas, Kak Dima Kak Mas. Bagus-bagus na orang amadu Kak Mas, sata potian na kapor Kak Mas, ki bada beengna. Napa boleh kok cak sing ngode Kak Mas, raja tak boleh. Norowati. Dalam. Milana pula kan ngampe numune tika ning kamar keputraan iko Dek Mas Norowati. Tika atambo are atambo bulan atambo koros. Alantaran tika emadu kalaban Prabu Sedo ing lautan. Dalam Kak Mas. Ananging acara gempang keniko Dek Mas Norowati. Katipun apa cara Bulan iko ampun lestari matur ketika bulan sebu macam pikiran kaangkui mapunga. Otak mas seneng taritan bulan tika Dek Mas. Entar lagi kali trek mare pon Kak Mas punya abi nah kaulo Kak Mas. Kurang mau kunakan sing ati bi ono Kak Mas. Dek Mas Norowati. Dalam Kak Mas. Tika ebrina ida utama ebrina cara kalaban bulan Norowati. Cara pun apa? Sopaja Putri Kembang iusir dari Keraton Palembang kalaban Gusti Prabu Sedo ing lautan. Katipun apa Kak Mas? Tika pura-pura sake, tika pura-pura ibri, deren utama kakanan kalaban Putri Kembang. Sampai sanut ketika tadi sake nak, lagi nikah ida si nomor setong. Saya bisa malengser berenang Putri Kembang Keraton Palembang Norowati. Lentona Putri Kembang pas rumah sakit bukan kaulo Kak Mas. Ini cocok Kak Mas, tahu santer ka dukun mong ketika nito. Milana Dek Mas Norowati. Halo. Mulai kacak kaletan situaan dari tika. Mula andi si bicara. Kini kau perak cara si nomor setong. Deseng kena yang kui kapi Norowati. Bisa andi otaba bisa menyitong mung kuda Gusti Prabu Sedo ing lautan. Mun pas Putri Kembang iojak Kak Mas pas ebesa Kak Mas. Panjenengan tontonan taretan boten kaula mangken tontonan Kak Mas. Panjenengan budi ebri kedudukan si paling tengki sareng boten kaula Kak Mas. Mun bisa bermacara Dek Mas. Boleh sebisa mimpin Keraton Palembang. Eseng kena. Ida aniko ampun terjadi. Putri Kembang ampun iusir. Tika nyaraja otaba menyitong deka Prabu Sedo. Ini kok cara setong-setong ada orang Mas Norowati. Matur saya busaka langkong dadi bola pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Sekejaki Prabu Sedo ing lautan aniko mau pemanggian. Boleh kanti motoraki. Jamun tika aniko sakit beri kamar kapotren. Alantaran kipaneka. Tika ibrin doaran kerabat Putri Kembang. Sampai saruto tika sakit beri kapotren. Tak bisa ajalan. Dalam Kak Mas, matur saya busaka langkong Kak Mas. Beda Dek Mas Norowati. Aniko jauh sampai bocor. Kota bocor sampai terbongkar rahasia aniko. Dalam Kak Mas. Bula sasaran kau. Kalau ada dari kapotren aniko kaangkui mangkin berenang Gusti Prabu. Sasaran kau mau berapa bangkian Norowati. Dalam matur yang Kak Mas. Mohon pamit bulan